Tala Fou o se whapoponga o tala mai Ausetalia le radio Samoa le nei au auli. E whai tau awhatanga tai sini, e re ngata re tu isisifo, mā tu isisifo, whapena fo i saute isisifo, wa whatanuina nei, e anga i ese mo lātou whale o no lapta inga o lolonga, wa awhiai ni usawalese. O le whamtaranga mai wa ai tau, o lo whaabau peo na iai winga lulu wa le tau i lunga o stete lua, ni usawalese whapena fo i Queenselani. Wa tāpuni e tele mga ala whapea fo i ma le tele wa onga, ma wala pata i maire wa ai tau i lo longa whafosei e ono a awhiai le soifua, o matangi maralosi tō whatau tau e ono siri atu le 20 kilomita le itu la. O le ripoti muri ma le wa ai tau o whaero ai, o nisi o vaenga o Sydney, ma le Mid-North Coast, Hunter, ma le Illawarra, whapea fo i Central Tablelands, e aona whaabau peo na North Alta i timunga mamafa, whai titili mawila, whapea fo i matangi maralosi. Whai mai le Premier o le stete pe ama le afa miliona tangata i New South Wales o lo i lalo nei polo inga e anga i ese mamao tamalawa. Wala ina mai leo masui o le SES se tina matua iwa sutolu tausanga na maua o poloka i te tono lo na fale au whaataftafea i lunga o lo na wha malu a wana o ni nai sentimita o i le tau lunga o lo na fale le vai. O le maulunga lea na iei le vai le fale o se tina matua ina o atu sa i ngā leo ma le SES i Barnes Street i Lismore i le whaitua New South Wales le au pito i mawhatia i lo longa mai le lua aso tanuai. Whai mai le ripota le 7 News, whaalongoina leo masui o le SES sina wala au mo se whesosoani mai tutono le fale, mai lo aisi tina matua lea, ma o le wha malama o le fale na wha auia nea i anga i le waa, na anga i atu e lawe i maitanga tolo poloka i o lātou fale. O se tasi o tūranga wha noa o no nisi o le toa wha o wha maonia le maari riu mai rea lava wha i tū, o tangata mātutua uma, o na isi tina e to onua e ta i varu sifuru tausanga, ma ona tupu tausanga na mawatu o maari riwa i lava i tutonu o lātou fale, pe i ta e ore i tū e fia i le ripoti le nei, o na sa mawhai na whaasau i na maire soifua si nei tina matua, se manu e mau mai nei lo longa. O isi ato e re to wha wa maari riu e au fia isa ta matua foi, pe a mare fitu se furu tausanga na mawatu o mariu i lona fale, ma le isi ta na mawatu o mariu i se mga ala i Lismore lava. O le teminei o lo o wha wau ngā nwenga la vea i mga nwenga wha mama i a wha ai tu o New South Wales. O whailo inga i loi mata malingi o le fia ma whailo inga a inga ma wo, o vaia nei le malaiva le lei Perth i le tu i sifo Ausetalia, ina wotu e tatala tua oi o le stete i le tele o vaenga o le tunu mo le ono se lau iwa se fulu ono aso na loka ai. O le urua i malanga na taunu watu le stete le vairuanga o le pōna pō mai sini, ma pe ama le rima awhi tangata ua fuafua e taunu watu i Western Australia i le so, ma le isi luas fulu walu afe ua whaatulanga e taunu mai i le stete i na iaso numana iai. Taru mai le so limo a perila luafe lua se fulu na tapunia mai ai lava tua oi o lea wha i tua Ausetalia, o na ole COVID se fulu iwa, lea lawa tatala i le teminei i tangata Ausetalia ua mai ona whaia umatui pui. E na ole rapid antigen test e mana o mi ona whaia pe a taunu mai, wha pe fo i tangata ua mai ona whaia tui pui a o lo malanga mai atunu i fafo, o le ama whai fo i onanga i Perth e au noa ma se wha no fo sea. O le toa tele o tangata ua whairoa i le so i Perth wa sidia uma mareta i lua tausanga le umi e le i toe whairoa i maainga. O le patelenews.com.au e forwarding o le aiese kon karate le lio Anthony Milford mai le Newcastle Knight i le mai ona lipotia sina suinga i le vaiasa nei mai le mata upolo o hawhia i le whamsinonga. O November na te ena i le South Sydney, le Leicester Lane o le Konkarate, Milford e peona ta o le ripoti peita i le alawa lipotia e ono yeise avanoa to e whaawa waila na tale ni le awale Knights. O se te manua whelua se fulu na mori ai Milford, i mori anga e au fiere wha o rima, ma le whaaranga ino se ta avale, a wali lipotia le Courier Mail e ono whaapa u eseisi mori anga e lua. I le ripoti le Courier Mail le peona whaelua fo i le news.com, o lo o ta ua e ono yeise avanoa mo le tausanga e tasi e saini ei Milford, i le Knights, pe a whai e kiria mai le mata upu le whamasinonga. Le manuia tau mwhai ngā Tala Fou mo se whamtalanga mai le alo Samoa, a le pepa whamtalanga whaalauloa talua i nei le NRL, o lo ta uai e le o ilo ina se taro sanga i le stela i Milford i le teminei, se ia mai ale mata upu le whamasinonga. Ma le tara mnimuri o li pote le COVID au stadia i le soua whamawina e toa iwa tangata o maari riu New South Wales le COVID as fulta siafe tolu sa lau tolu sfuru walu cases fou. Wa maita wina le toisi itia o lau whai o tangata a fia le whamai i New South Wales.
I vito vieto o lua sfutolu tangata maririu, ma le fitu afe ma le iwa sfutolu o tangata ua fia. Lua se lau ono sfurulua ngase tau fia i wharimai, ma i Tasmania wa whamawina le isa soi fua mau, ai afe se lau se furu fitu tangata fia. I Queensland e ono se lau ono afe fa se lau fitu sfuriva cases fau, ma le toa ono wa maririu. Western Australia e lua afe fa se lau lua sfurutolu tangata fia, ma le toa tasi wa maniu. O le ACT wa whamawina e ono se lau iwa se furu tangata wa fia i le whamai. Tala ia le radio Samoa me Ausetalia, mo le nei au oli.